Dobrodošli na još jedan video kronolog kanala satova. Sada ću se pozabaviti jednim kultnim satom kojeg sam uvijek želio recenzirati već jako dugo vremena. Kao što vidite, vjerojatno će neko od vas prepoznati, radi se o Vostok Amfibiji, sada ruskom satu koji ima svoju priču, koji je jako zanimljiv zbog svega, zbog raznih aspekata u stvari. I u ovom videu ću ispričati priču o samom satu, ali što je najbitnije, ispričat ću vlastito iskustvo s ovim satom, jer ovaj sat je zaista od mene bio nošen, nisam baš ronio, ali sam plivao jako često, zapravo ovaj sat obavezno nosim na plivanje sa sobom. No, ajmo sad u priču, pokušat ću biti brz u ovom slučaju. Radi se o doba Sovjetskog saveza, znači Sovjetski savez je trebao jedan svoj sat za vojne svrhe, za takozvane, općenito za field, za terenske svrhe i za ronjenje. Znači sve te tehnologije su bili zaštićeni patentima i Sovjetski savez se morao osloniti na vlastite izvore, na vlastitu tehnologiju, vlastiti dizajn. Ono što su oni pokušali napraviti 1967. je zapravo vlastiti diver sat, vlastiti ronilački sat koji služi ne samo za ronilačke svrhe nego i za terenske svrhe, za vojsku. Firma Vostok koja se bavila proizvodnjom satova je napravila ovaj sat Vostok Amfibiju. I sad, koje su specifičnosti? Znači, taj sat jest vodootporan 200 metara i tada je imao manuelni mehanizam bez datuma, ali ono što su postigli jest, imaju ovakav isti bezel koji nije na klikove. Znači, ovo je više takozvani field bezel, znači on se nema klikova, samo se klizi. I u biti zato to nije pravi ronilački sat, već je field sat i bilo je važno da je ovaj bezel, to jest luneta je jednostavno za korištenje, jednostavno za vrtiti. Nije toliko bilo bitno da se ona vrti samo jednu stranu, ima klikove. Znači više je bitnije da se može brzo namjestiti mirenje vremena. U razmacima svakih 5 minuta, kao što vidimo da je označeno. Znači ovaj sat ima više manje u principu originalni dizajn. Znači oni su razvili takav sat, bio je inicijalno kao što je ovaj 200 metara dubine, ali postojala je ronilačka verzija od 300 metara. Posebnost je da su oni, jasno razvili su svoj mehanizam, ali vezano za vodootpornost oni su koristili u biti ovo akrilno staklo, hazelit ili polimersko staklo, znači nije radi se o safiru, već se radi o polimeru, tako reći plastici, koja u stvari kad se stavi pod kompresiju, to je vidite ta inovacija, što ide dublje, staklo se krivi kako se pritišće i zapravo pritišće rub brtvi sve bolje, što ide dublje, zapravo te sad sve bolje brtvi. I to je zapravo jedan jednostavniji mehanizam, jednostavniji način da se postigne ovako velika vodootpornost bez nekih kompliciranih sustava, brtljenja, kompliciranog dizajna kućišta. Isto tako sa stražnje strane, kao što vidite, stražnji poklopac se ne šarafi, znači ne postoje kružne sile koje uništavaju, koje oštećivaju brtvu, gumenu brtvu koja je ispod, već se prsten se nalazi izvani, na koji se šarafljuje i taj prsten direktno preko stražnjeg poklopca vertikalno pritišće brtvu i na taj način se brtva ne oštećuje kad se zateže. Ovaj prsten kad se šarafi zapravo stražnji poklopac i na taj način u biti čak se moguće otvoriti sat i onda ponovno ga zatvoriti bez potrebe da se mijenja brtva, jer svako otvaranje kod klasičnog sata ronilačkog, na primjer Rolex Submarinera, svaki puta kad vi zatvarate, to jest stražnji poklopac, zavrćete ga, on oštećuje tu brtvu. Znači oni su uspjeli 1967. napraviti taj sat vrlo jednostavno.
Znači, to je bio uspjeh. I za oni su imali stvarno sat za vojne svrhe, jedan robustan sat, ali uz to uz malu cijenu. Znači, oni su razmišljali o tome da sat bude robustan i u slučaju udaraca i to je specifično za ovaj sat da ima ovu mlohavu krunicu. Kad se ona odvrne, ona je jako mlohava. I ako odvrnemo do kraja, baš izgleda mlohavo i ne ostavlja baš dobar dojam kvalitete kad se to, ali to je dizajnirano u svrhu, recimo kad se udari naglo, da se sila ne prenese na osovinu ključa, takozvanog ključa, i da ne bi slučajno pukla sama osovina ključa ili da bi oštetila unutrašnji mehanizam u slučaju udaraca, recimo da je krunica odvrnuta i da se udari nešto slučajno, da recimo događaju se, primjerice u vrijeme bitaka treba namjestiti sat, možda treba namjestiti datum ili nešto i dogodi se nešto, neko trči pokraj, udari u sat i onda jako udari i kod klasičnih satova bi se osovina slomila ili bi prenijela tu silu i uništila dio mehanizma. Znači oni su mislili na to da na ovaj način ovim rješenjem da se to ne može dogoditi. U biti radi se da unutra postoji neka spojka, tako piše barem, koja olabavlja ovu vezu između pravog ključa i krunice. Ali zapravo taj sustav je jako pouzdan i već je dobro, zna se da taj sustav dobro radi. Original je bio 38 mm, što je zapravo kad vi danas stavite moderne aspekte, to je jako malo. Znači nije to više toliko praktično. Promjer je bio 38 mm, no ovaj je 40 i on puno bolje funkcionira na ruči. Kasnije ću ga staviti ću remen. Puno bolje funkcionira ruči, malo koji je veći. Onaj 38 mm je bio originalno sata koji se više ne proizvodi u tom formatu 38 mm. On bi bio puno manji i gledao bi čudno jako zapravo. Ja sam vidio jedan takav sat, jedan ronilački, drugi proizvodi ga takve formata, Long Island Watches, proizvodi takve male divere od 38 mm i oni izgledaju stvarno smiješno malo. Jednog dana ću možda čak i recenzirati taj sat. Evo malo pobrišemo. No, sada pređemo na glavnu temu. Kasnije su se razvili napredniji mehanizmi poput ovog automatika sa datumom. To je mehanizam koji tuče na 19.600 otkucaja u minuti, što se prevede na 5,44 otkucaja u sekundi, što je frekvencija malo više od 2,5 Hz. To je jedna frekvencija koja se koristila u to doba, recimo kod Rolex satova, i mene, ovaj moj osobni komentar je da me zapravo kad pogledam kako izgleda iznutra mehanizam, posjeća me na zapravo one automatike koje koristio Rolex. On ima oni imaju 31 rubina u sebi i ova isto, znači ima 31 rubina i imaju instant datum, promjenu datuma, znači odmah se promijeni datum, što ćete vidjeti, pokazat ću kako se mijenja datum. Samo malo ću brzinski reći da se tu vidi na ćirilici napisano, znači ruskoj ćirilici amfibija, evo malo ću odmaknuti kazaljke, amfibija, i piše zdjelano v Rosiji na ćirilici. Sad neću zamarati što ovdje još piše, znači vodom nepropusno, protuudarno, na naše prevedeno automatik, znači automatsko navijanje, 200 metara otpornosti, čisto da se vidi detalji i postoji čak i mala obrada, ovo je brušeno na kraju, a dok je kućište polirano, kućište čelično, što je bitno, znači taj sat kad je izašao originalno 1967. je bio čelične kućišta, dok su se u to doba većino čak i diveri radili od mesinga. Luneta kod ovog modela, sad nisam siguran je li čelična ili aluminijska, inače tradicionalno je bila aluminijska, ali ovaj se sad koristio, mora vidite ner hrđa. Na hrđi kasnije ću komentirati nešto o tome. Dobro, ajmo dalje.
malo o tom mehanizmu, znači automatik, vidite kuca na 19.600, što nije baš, to je taman malo više od 18.000 onih starih vintage 18.000, 2,5 Hz, to je jako sporo kucanje, može se vidjeti jasno kako i čak i kod ovoga, kako kazaljka otkucava, znači veliki su razmaci, vidi se da kazaljka trza u smislu da ne ide glatko. Ajmo malo o položajima krunice. Osnovni položaj krunice je navijanje. Navija se ima po specifikaciji ima 31 sat rezerve snage, znači da ga ostavite, izdržao bi 31 sat, meni u praksi izdrži 36 sati, ali ne više od toga, što nije baš nešto, ali eto, to je takav dizajn, ne može se mjeriti baš sa onim švicarcima, niti sa ICO, no kasnije ću komentirati možda i zašto je to tako. Znači, i drugi položaj krunice je namještanje vremena. I kao što vidite, nema položaja krunice za namještanje datuma i sada ću ja pokazati kako se namješta datum. Namješta se i kako se brzo namješta datum, iako nema tog položaja krunice, to je isto jedan pokazatelj koliko je taj sat robustan. Znači, vi morate odvrtiti do ponoći, do njegove ponoći, u satu i on će, kao što vidite, sad će naglo skočiti ovoga, evo će ovdje kao što vidite, ručno je namješten, nije da je strojno, skočilo bi na ponoć. Znači, sada je, evo, kad se ovaj video snima, datum je 5. januara i sada kako brzo otići na 5. januara, da ne vrtimo ko blesat naprijed. Zapravo, kazaljke se vraćaju nazad, do 8 sati, vidite, opet ide unazad, onda skljočite nazad na 3 i onda možete odmah ovoga naprijed i onda će skočiti na 4. Onda opet ponavljate ovo brzo i vraćate nazad na 8 sati, onda vidite da skljocne opet i sad će on otići na 5 sati i sad se snima baš usred noći i sad ćemo ga namjestiti na točno vrijeme, što je 1:45. I sada ga namjestimo na točno vrijeme, kao što vidite ne podržava hakiranje. Znači ne zaustavlja se ova kazaljka. Inače on ima iluminaciju, brojčanik je osvjetljen i ove osvjetljene su kazaljke. A sad ćemo malo o praktičnosti sata, znači ovaj sat već imamo 2020. godine, negdje od 3. mjeseca 2020. godine sam ga kupio, uvezeno iz Rusije u to doba i onda sam ga koristio htio sam ga koristiti svrhe ronjenja i prije nego što sam ikada došao s njim u more, on je stao. No, sat je bio po garancijom i zapravo ja sam njega poslao nazad pod garancijom u Rusiji kod tog prodavatelja i tamo su ga stvarno popravili i vratili nazad i u biti po performansama je postoji bolji. Znači nekoga je stvarno ručno popravio. Sat je koštao tada oko 70, sa poštarinom čak 70 eura, što nije puno za ovakav sat u biti i to je jako povoljno i to je jedan kontekst koji morate uzeti u obzir, da je to sat koji je zapravo jeftin, jedan diver 200 metara koji dobijete za 70, koji ste mogli dobiti za 70 eura. Nas vjerojatno skuplje, ne znam, nisam pratio cijene, ali mislim da su cijene novih, ako se uopće može zbog rata u Ukrajini i zbog sankcija Rusije, ako se uopće može uvesti, ne znam, ali cijene su sigurno više 70 eura, ali nisu basnoslovne, znači dalje taj sat se nabavi povoljno. On funkcionira u moru, sad ću ga staviti i najbolje za njega, evo nisam sad donio njegovu originalnu narukvicu koja je bez veze, koja čupa dlake, koju je bolje ne koristiti i za njega je zapravo najbolje uzeti ovakav nekakav NATO kaiš, evo to je jedna bizarnost, NATO kaiš na ruski sat, eto i to je moguće i ajmo sad instaliramo NATO kaiš, možemo demonstrirati kako se instalira NATO remen, NATO kaiš, da se neću sad neku grešku napraviti jer ovo radim na slijepo. Evo ga, sad ćemo
staviti na to i to je najbolje odmah kupiti neki dobar na to, kaiš, i onda ga možemo staviti, sad ćemo ga, zapravo možemo ga staviti na ruku. I evo ga na ruci, sad ćemo ga lijepo, i kako stoji na ruci. Možemo malo prisati ga. I on ovako elegantno, full, jako udobno. U ovoj kombinaciji sat je lagan, udoban, nije glomazan i jako je praktičan. Čovjek bi mislio da ova ogromna krunica bode, ali ne, ona je jako visoko postavljena i zapravo ne smeta nikada. Tijekom korištenja ovaj sat je jako praktičan i zato ga i volim još uvijek koristiti i zato ga često idem s njim na plivanje jer je jako praktičan, ne smeta na ruci i to me je glavna prednost. I kako sam pokazao, lako se vrijeme na satu se lako namjesti. Znači, bio je taj jedan popravak i nakon tog popravka nije bilo više problema. No, moramo pričati koje bi bile mane ovakvog sata. Znači, mana je naravno ova realno jeftini bezel, da, koji nije precizan zapravo, ne može se tu precizno, to je više provizoran da se može da se može nekako vrijeme mjeriti, ali on se može slučajno i pomaknuti tokom. Nije baš preporučljivo za ronjenje, no biti ovaj sat je više da se može smočiti, da je pouzdan da neće propustiti, nikad nije propustio vodu. No, koji je drugi jedan problem je već poznat zapravo, jest da ova krunica, kad ju ostavite dugo, ona će iznutra malo zarhrđati i nećete moći ovako, zapravo to se dogodilo prije snimanja ovog videa, nećete moći otvoriti, a zapravo dovoljno je, barem u mom slučaju, uzeti ovakva klješta, znači uzeti ovakva klješta i onda klještima provjeriti da li treba prevelika sila, nemojte to raditi ako osjetite, ali u principu ne treba prevelika sila, onda otvori se krunica i ja sam malo to prošao VD sprejom, jako malom količinom da ne bi od VD tekućina ušla unutra. Malo sam to očistio od te hrđe jer mislim da ovaj navoj nije isti kao od kućišta i navoj hrđa dok kućište ne hrđa. Znači nema hrđe na kućištu, no zna se javiti ovaj problem sa krunicom. Dalje što se mora reći o ovom satu je točnost, znači to nije baš najtočniji sat, njegova točnost je, ja mislim, da, baš netočno. Deklarirana točnost je minus 40 plus 60 sekundi na dan. Znači minus 40 plus 60 sekundi na dan, unutra je onaj novi relativno modern 216B mehanizam u Vostoka, originalni in-house, i to je njegova točnost je minus 40 plus 60 sekundi na dan. Što to to je deklarirano, što znači u praksi? Nakon popravka ovaj sat na ruci ide točno, znači dok god je na ruci on će ići, neće se uopće osjetiti neko odstupanje, on će ići baš ko da je kvarc u biti, dok god ga držite na ruci. No, kad se ostavi ovako da leži, da odstoji, recimo nakon se vratite kući, onda gubi 30 sekundi na dan. Znači u minusu je 30 sekundi na dan, no prema specifikacijama to je dalje u redu, znači tih minus 30 sekundi na dan koje kad leži ovako, to je normalno za ovakav sat, za ovakav mehanizam. No kažem, uzmite u obzir da je ovo jeftin sat, povoljan, nije problem ako ga recimo izgubite, ako ga razbijete. Zapravo razlog te netočnosti male, to sam obećao reći, male rezerve snage je u tome što je poanta na robustnosti, ako on padne da dalje radi, nije poanta preciznosti, poanta je ovog sata da on bude robustan. Kao što sam vidite, možete ove kazaljke put nazad micati, ne morate se brinuti. Vidite kao, ovaj će on preskočiti pred nazad, možda bolje da ne idem nazad, zato što možete tako na taj način namještati, na taj nasilan način namještati datum, što inače ne možete baš kod švicaraca. Morate kod švicarskih satova paziti da se ne vraća vrijeme unazad. Kod ovoga sata možete biti malo onako nasilni,
prema njemu bez brige da će se nešto desiti i zato manja rezerva snage, to jest rezerva hoda, kako bi se reklo, i manja točnost. Znači, oni, inače, to sam ti reći, vidjet ćete dobro je osvjetljenje sata, dobro svijetli i iako su to prigovarali ranije, ali čini se da je to popravljeno, sat stvarno luminosna što je aplicirano je dobro i vidjet ćete kasnije dugo drži. I to su dobro napravili, to je jako važno za napomenuti. Znači, da sumiram, jedan povoljan sat koji je stvarno praktičan za korištenje i sad, da li ćete ga kupiti, znači morate znati ta očekivanja, on može stati, on nije kontrola, isto također za tu cijenu, ne dobijete kontrolu kvalitete, može vam biti isporučen neispravan sat. I hvala, evo, to je to, glavno smo rekli. Idemo sada provjeriti kakvo je osvjetljenje. Idemo pogasiti svjetlo. No prije nego što pogasimo svjetlo, obećao sam još ćemo pogledati kako izgleda Zapravo zaboravio sam reći da je ovo verzija Captain Zisu iz filma s Billy Murrayom, Life Aquatic with Captain Zisu, ili Aquatic Life with Captain Zisu. I on je nosio, znači Billy Murray u tom filmu je nosio ovaj sat. I to je tematika, vidite, sa kormilom, sa ovim, evo sad ćemo zoomirati. Znači sa kormilom, sa sidrom, znači to je jedna baš onako mornarski sat za ove male naše mornare. I jako je lijepo, namjerno nisam uzimao sat koji svi uzimaju sa onim roniocem na njemu, Scuba Dude verzija amfibije ili neka verzija sa petokrakom ili s nekim ruskim više političkim stvarima ili vojnim. Ne, uzeo sam ovaj više koji je neutralan, lijep, koji je koji je jako lijepo za oni koji žive na moru, koji se brodovite, ovo čak i ovo je motiv okolo konopa, baš jako lijepo. I kao što možete primijetiti, zato sam namjerno ovako zoomirao, vidite koliko je precizna kako je precizno naslikan datum, znači jako je dobro kvaliteta u biti, i čak i ovih indeksa i slova i sve. No, sad ćemo otići na testiranje osvjetljenja. Evo, sad možemo vidjeti kako je osvjetljenje. Vidimo da kazaljke jako dobro svijetle. Jedino što se baš na kameri ne vidi na videu, mislim da se neće dobro vidjeti ovi indeksi na brojčaniku, na ciferu, ali mogu reći da se uživo golim okom se odlično vide.